Arai iboriene tegel kina Esisiak luapeula ipis high school aichak galin lupach akora kinerionget loka Buffalo Bicycle sipadichas kapis Uganda anyon kotemo gola ikitonotem lolwa alostaitala Adekis nolwa health center 2. Recho Adeke aishana kinan na ingaren kiteti mulo nges abalebe erasi noai napeta nwejare somero aitodi ara ijana kin neja situnga. Jaime enyakatin e service ara swam neje community bunti kedidwe engarakine talaw na Adekis kedimani munidis le kontus kedidwe duma deka kadisale upedai moro kede ina kesa gangena kasabunyu ina kesa gangena ketalaw nu aikat kese compound so da ilota racholoni na pia epolo de yala maneja sidwe kera deka kada Lydia Aemo na aita Adekis na kolwa health center 2 nges apola la kanari. Alolerai aparani pola neje yala manone anu ejaudine la Adekis alolua anu aparana na lolo yala anu students lofi lopote ngara ini so aita ala na Adekis ngara kisi aita ala na compound icholoni kera Adekis in general so aka yala ma bongo neje aeri ungetele somero ngare nunekes keri students kere le fontos Merenges bon konyade kakada apola la kanari kano adomon agangat na sabunyu na itemo kiteso mero. Na so itibira pupinge yalama noi kachute shanami kine ya itenelo peace anwa ya uniduwe etala boy city kosi na lemuso bonda mentisto esala boy city na ko bere konye bodo bere yela mbere bone dia sani dwele somera dolo ini sada ketati kane ne mutodo lem sada kisi mama la ne yuara konye le dolo tayao na yuara na la yala mangono Esisiak kesido kishialam kitos engar nonelo esomero kech kano ayaun aina petano. I really want to thank the management of Aila High School for supporting us in very different ways. Actually, they supplied us with the good bicycles, which have eased our transport to help the community members. So, repeating Jaurian, Ayangari Koko, Aila High School, Nesi, Jaikini Konkoku, Erotola Bay. Pola ngayala manwane ko system Aila High loda inakiti saga ngatone polo no nepeda kupana kora ina resigali ludi pedal so kupana to soma to ease our transport aya ibuti sone kedi kosigali internalwa anabuna ngara kina Adekis na lemi iswapti le Adekis na ikatar keda pier kaina kina daga ngata dio ne jasadeka kana sabunyu yala masono na rionget low peace. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.